Geçici Şam hükümeti Yüksek Seçim Komisyonu verilerine göre ortalama 23 milyon kişinin yaşadığı Suriye'de 15-20 Eylül tarihlerinde seçim kararı almasının ardından 250 olan sandalye sayısını 210'a düşürüldüğünü açıkladı. Bu sandalyelerin 70 tanesi Colani tarafından atanacak. Geriye kalan 140 sandalyeden sadece 20'si kadınlara ayrılırken, seçimlerin yapılmayacağı Haseke, Tapka ve Süveyda'ya 19 sandalye ayrılırken, buralarda seçim gerçekleştirilmediği için bu sandalyelerin yerlerine Colani tarafından atama gerçekleştirilecek. Bu tartışmalardan bir tanesi de adaylar için uygulanan kriter şartları. Buna göre adayların 2011 öncesi Suriye vatandaşlığına sahip olması, 25 yaşını doldurmuş olması ve daha önce meclis üyeliği yapmamış olması şartı öne çıkıyor. Ancak düzenlemede yer alan bazı ifadeler dikkat çekici. Adayların eski rejime ya da terör örgütlerine destek vermemiş olması, ayrılıkçılığı savunmaması ve dış güçlerle bağlantılı olmaması gibi muğlak kriterler, muhalif adayların sistem dışı bırakılacağı yönünde endişelere yol açtı. Ev biryarên wisa wernestandin di alî usulî da û di demekî demkî da ku meselen jiyan dike Sûrî, lazim e lihevkirinekî netewî hebe û lazim e kongrekî netewî were çêkirin. Ev kongre hemû pêkhatî Sûriyê û partiyên siyasî, hêzên siyasî ku tê de tevlê bibin û ewaya bibe wekî çawa ji wê lijneyek derkeve ku ev lijna ku hemûyan temsîl bike biçe vî karî. Bes vana vî rengî nekirin. Dedî kongrek çêkirin bi navê Kongre Netewîya Sûriyê, ev kongre hemû Sûrî tevlê nebûn. Bakur Rojhilatê Sûriyê jî ne têda bû. Yani anî xastin hinekan bang bikin bi wî navî û xwe bidin teswîqkirin, yani xwe bidin wisa diyarkirin ku wekî me kongre çêkirî, gavê ku şaş dest pê bike, encam jî şaş derdikeve. Ji kongrê de şaştî dest pê kirin û li goreyê wê vana bi yek rengî yek alî diçinin. Niha ew qerara xwe distînin, yani di usulî de şaş e, di siyasî de jî rewşa Sûriyê ku niha tê re derbas dibe ne amade ye ji bo hilbijartinekê. Yani rewşa Sahel hîn rihetî îstîqrar tê de çê nebiye. Piştî wa komkujî ku çêbûne. Rewşa Swêda û başûrê Sûriyê tev da îstîqrar tê tune. Meselen Derhaya, Qineytaraya û Swêdê. Zatî wana gotiye em Swêda û Reqa û Hesekê çê nakin. Bes derê din jî ne amade ne. Dimînê herêm kîjan dimînê Şam dimîne û dimînê Heleb dimîne û hema Hims jî hinekî rewşê wan jî ne diyar e. Ji bo vê di rewşekî siyasî de bigirî gelê Sûrî ne amade niha ji bo hilbijartinekî vana bikin. Yek qerarekî netewî, yani hemû hêzê Sûrî tune, rewşa siyasî jî yani alozî qirîtê rewşa ewlehî jî ne baş e. Yani aliyekî de wê bixwazin bêjin me hilbijartin çêkirin, millet hate ser, wê dîmenê wê derxîne ku xelkê ku hatî ser sana. Lê tu werî bi esas, yani mesela 5 milyon insan li Bakur Rojhilatê Sûriyê. Niha te hemû Sûrî binêrî nüfusa xwe 23 milyon. Ji va 23 milyonana qismekî mezinî Sûrî ne di herêmê xwe dane. Taybî wê dengê xwe çawa bidin? Pêre dibêjin nizûh, yani penaber bûne, nizûh penaberekî hundirîn çêbûn. Yani mesela xelkê Efrînê ne hatine em bibêjin li ew e. Bakur Rojhilatê Sûriyê ji ber şer û ew ê çûne. Yan çûne derdê. Vana hîn ve negeriyan. Pekî tê ji kê re çê bikî û xelkê li wê derê jî dimînin, ne xelkê wirin. Yani mesela niha bêjin ey li Efrînê piranî xelkê dervan e. Yani ku hilbijartinekî rast çê bibe dewê da, hatta dua herêman gerek xelkê wa herêmana hebe. Wê çaxê yani dünya alem vî dizane, yani şer'iyeteke nas tîne. Wê teswîr ji bo mesela bêjin wekî bercewendî hinek dewlet, belkî bibêjin temam baş e. Bes ez dibêjim evaya gavekî şaş e, ev gava wana dike aloziyekî. Ew hilbijartin wê nebe şer'î. Yani wê etirada wê hilbijartin. Niha ku millet hemû hebe,
demokratik ve muarede tecabın, el tecabın. Halk rayı bide tefsir kız tamamen. Bes ku halk ne be, ne kam rayı kabde ve ne de parçanın ne be. Yani hem de mantıkan da ne kan şeriatı bistinin, jber revş ne müsaade, hem de asla Suriye ne tevhid şeriatı ne kabistinin, jber gel kerim ne tedan. Geçici Şam hükümeti Yüksek Seçim Komisyonu, Süveyda ve Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özerk Yönetim bölgesinde yapılması planlanan seçimlerin iptal edildiğini duyurdu. Komisyon açıklamasında bu bölgelerin geçici Şam hükümeti kontrolünde bölgeler olmadığını ve güvenliği sağlayamayacakları ifade edildi. Kuzeydoğu Suriye'de yaşayan halkların, Süveyda'da yaşayan Dürzilerin ve kadınların sürece dahil edilmemesi seçimlerin meşruiyetinin olmadığını şimdiden ortaya koymuş durumda. Seçim kararının bu kadar erken alınması ve engellemelerin geçici yasaya dayanarak yapılması siyasi hesaplarla örülü bir stratejinin parçası olarak görülüyor. Geçici Şam hükümeti Cumhurbaşkanı Jolani seçimlerin neden aceleye getirdi? Jolani seçimleri hızla düzenleyerek geçici yönetimi meşrulaştırmak ve uluslararası tanınırlık kazanmak istiyor. Sahil kesiminde Alevilere dönük katliamlar, yine Süveyda'da Dürzi toplumunun geçici Şam hükümetine bağlı çetelerin saldırılarıyla katledilmesi, yine yapılan 10 Mart anlaşmasına rağmen Kuzeydoğu Suriye'de somut adımların atılmaması geçici Şam hükümetini ve Jolani'yi hızlı karar almaya zorladı. İroni biçimde Jolani'nin Şam'ı ele geçirmesinden haftalar sonra Aralık 2024'te yaptığı açıklamasında Suriye'de 4 yıl boyunca seçim olmayacak, anayasa hazırlığı ise en az 3 yıl sürecek diyerek farklı bir takvim öngörmüştü. Bu çelişki seçimlerin halk iradesinden çok siyasi meşruiyet üretme aracı olarak kullanıldığını gösteriyor. Herima heri evleha, herima bakur rujlati Suriye. Mesela binerin, herimi eko Şam'e da bigre, Halep'e da bigre, Afrin'e da bigre. Anad biyam le Afrin'e çekil. Herimi Afrin'e verici şerri grupam hevdara çebu. Yani şerri emn am, eko avnad bijin heza evlehiye geçti. Ve ev grupe dedi Amşat ve Hamzat ve ana şerri wan çebu. وحالا جهين ودري جروب ما ناخذ أولهي اللي هو جم وانا بيتري متنا هري كنا الدنيا حمود بيجي هري منطقة تدا استقرارها أولهية هري مباكر رجلاتي سورينا تبي به راست هناك مشكلة الفرجي درد كمان داعش شر دجي داعش بس أولهية بدرج منطقة دن ضمانتنا مثلا الحلبة قال لك ملتي حلبة إيفرن يعني دترسن يعني تشبوانا وري قال لك إنسان نزان دبي كو أمروج دركب ويتشم موري يعني تايبات يكي كنا وكي أم بيجن أفكسين كو حكم سرب حكومتها دم كيفا به يكي جودا به خلش خد ترسي معناها خا روشكي ترسو خوفك هي الهريمان تنه مثلا بقي أولهي اللي شامل كره كنيسات دول عاده تقين شو بري في الشر للجرمانة صحنايا وناقش كي الريفة شامانة واشرفيه الويد داري بروبلم چه وشرك چه وكم كل ايوانا دا كا اولهي هبا وانا چينا دون روجانا البيش جاوي ملت انسان تينا كشتن الحلبة والداردن اب حجتك نار راسته دخازن ببيجن اشتا الويد داري اولهي تنا مجبوي ويه وكري نكو اونا ويه دنگ ندنج بر كل فر بكرانا بي اتفاق بفرا بيجي اعلام بكن كس نچه سرساندقن فياسكو دبي يعني اونا ويه چاقه ويه خلق جيرو ببيجي معناه خد أف منطقنا وقبول ناكن إنها وين في الدنيا إذا تشبكنا مثلا سويدا نتشة بروتستو بيجي هم قبول ناكن باكر رجلات سوريا بيجي مر اتفاق ناكن هم ناك بري النظام بريجي كان جاران هالبجارتين كرن الفيدري تشي ندبو خاص خوسا جبوي بيجي شرعيات ناس عيني رجيم بري تشاور رباز داي مشان أو جوير ربازه بقناعتي من حجتك نراسته وفا حجتها وانا ده هذا علوزيكي يعني وانا شرعيات وانا هين كيم تروك. Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi geçiş hükümetinin güvenlik iddiasıyla Kuzey ve Doğu Suriye'de seçimlerin yapılmayacağı yönündeki açıklamasının inkar siyasetini meşrulaştırma çabası olduğuna dikkat çekerek yapılacak seçimlerin demokratik olmadığını belirtti. Uluslararası kurumlara ve Birleşmiş Milletler'e seçimleri tanımama çağrısında bulundu.
Öte yandan Süveyda'da geçici Şam hükümetine bağlı çeteler tarafından katliama maruz bırakılan Dürzi toplumunun da seçimlere katılması güvenlik gerekçesiyle engelleniyor. Bu durumda aslında Şam hükümetinin tekçi zihniyetini 15-20 Eylül tarihlerinde yapılacak seçimlerde sürdüreceğini gösteriyor. Naha Suriye mesela ki navnetaviye, mesela ki heremiye. Kararın derbarı Suriye'de ne tane ekul Şam'e destini. Eko avanine Şam'e ji yani. Eko naha pera kar dikinci. Avana ji hevbeşe vene. Yani ev hüccete vana hana. Dibecine em naha kum rejima Suriye helvaşan naha mkhal bijartine bikin. Yani halk ve pervani deng bideme. Yani hüccete ev dedim peş. Jbuy vici em delin 5 salan be jbuy kum Suri vegerin o herkes vegere ci xo var xo em gorey ve helbijartına bakın. Le müşkila kaliye gidin daha है. Yani ev 5 salı kutte ev kirit dua 5 salana da tıkazi sistema xo çeviki. Yani merhala intikali pered bejin adale intikaliye. Ev adaleta adem ki kutte çeviki lazım etti hesab jva kujarana gibi persi. Ne tane kujariye dama rejime. Kujarin iyi vaji kuna ev şu halk katliam çekirin yani. Lazım yani halk zarar diti kutte kani bir zarara ona ve gerini. لازم كان بحساب ايكو درباري في ولاتي دا جرم مازن كرنا لازم وانا جي محكمه شفاف حتى انا تشتك نكري طيب سوريا كي تجي جرم سوريا كي تجي او توانا حل نكي يعني تي معناه خد خازي تشبكي 5 سالاندا سيستم خو باش بكي خو جيب بكي هر دره دو بكي غوري و بيچي بيجي بوي هل بجرتن اف و سوري انقاذ نكي و سوري تخينه كاوسه رجيم بريجي خو جي دكر گوری خو همو داره دا صندوق خو کسی خود دشاندن هر یک برنگی که خواست بخواه گریه بده دوی ملت سوری لنبر وان در کت رژیم الوشان یعنی گرس برز احمد الشرع لازمه تجربه او درس درخینه رژیم بره رباز رژیم بره دانش شغلاندنه لازمه ور ربازانه نه شغلاندن Seçimlere Türk Devleti neden müdahale ediyor? 7 Ağustos 2025'te Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Ahmet El-Şara Colani ile görüştü. Gerçekleştirilen görüşmeden birkaç gün sonra yapılan açıklamada Kuzey ve Doğu Suriye halklarının seçime katılmaları engellendi. Bu durumda gösteriyor ki sandıkta özerkliğin belirli bir güç olmasını istemiyorlar. Yani ev hükümet nikane dervayı Türkiye naha gav baveci. Naha çubu? İsrail müdahale Suriye kir. Türkiye deneri koyduna İsrail dağıdıke neylini Türkiye tehe bin bandore. Naha şerri İsrail ve Türkiye ser Suriye tekirin. Vadı diyan hilbijartın netice müdahale derva hilbijartın birine Paris'e. Demi bebe Paris'e Türkiye derva dmeni. Türkiye dibece vana mahvadi kirin. مشاندن تدي حقام فيدان ده هاي بيفيني كي خدا جوز أحمد الشرع بري 10 سنة ناس كم بري 10 سنة حقام فيدان سروك ميتابو يعني معناه خا دم سروك ميتابو ما في جنبه تركيا مداخلة خنا هي زخا لتدي نها أستنجيج البيش تركيا أنا نها مداخلة عربي شيء ببه مثلا خليج وانا كبسوري تايبة سعودي وانا دخازن علي عبوري دا كونه كي استثمارا سوريا دا شيء بكن اوای قبول نکنه ترکیه حاکمیت خسر سوریه گیه اسرائیل قبول نکه که ترکیه پروژه کی اسلامیستی سنی بخوازه در دور وانا و هیزانه در دور اسرائیل هبن جبوی ویجی ترکیه ناخواه تنگ دمینه دخوازه که معادله سوری دهیم بده دیار کرن ام خودی باندورم به ما سوریه چاره سر نابه او دکه و گلک تشتان جوانا دبیجه او جی پیکتینه Türkiye lazım müdahale Suriye ne ki? Ne be berdef ki Suriye? Yani Hakan Fidan tej ber Suriye vadağ be. Yani şuna ko Esad Şibani bağ be, şuna Ahmed Şer'a bağ be. Şuna ko ambejin mesela ki askeri be veziri vani parastine bağ be. Hakan Fidan dağ be. Ya bu Suriye ne başı yani? Matib ne berdef ki ve gerez Ahmed Şer'a wana vi kabul nekin. Ev diyar dibe ku bandura Türkiye çukası müdahale dikin. Kan hamut işti iptal bikin hatan. لأنها شد به
Amerika dixwaze balansekî çi. İsrail müdahale kir. Yani bu astengekî pêşiya Türkiye. Fransî müdahale kirin. Yani bu astengek yani. Britanya hatta kaderekî Türkiye'nin hatta kaderekî jina. Yani Türkiye naha tevazunekî çêdik. Bi vî rengî yani ev dixwazine çi bikin Türkiye naha dixwaze wekî meqûl bide diyar kirin. Lê dibêje bê min nabe ve Sûriye ku çêkir lazim e behra minî Sûriye'de be. Geçici Şam hükümeti kadınlar içinse resmi söylemde en az %20 temsil kotası hedeflediği belirtilse de sahada durum farklı görünüyor. Kadın meclisleri ve aktivist gruplar seçim sürecinin erkek egemen yapılar tarafından şekillendirildiğini ve kadınların karar alma mekanizmalarından dışlandığını vurguluyor. Kadınların kazanımları özellikle Rojava'da elde edilen eş başkanlık ve öz savunma deneyimleri yeni sistemde yeterince temsil edilmiyor. Cema mesela yani bu hilbejartına bu prensibin desturi jeye esası jin geres yani nevi be yani. Yani ne kemtiri nevi be yani. Çuma yani rola jene geringa ve bes vana gore kha vana na çav di hasibinin. Debi mesela 20 kabul kiri evvaki meşhura şekri yani. Çuma esas de kamusa ferhanga vana da jin tine yani. Jin vazifa ki koy juda hai. دبن ضغطين av netawi da ضغطين kud avda yani rewşa Sûri da yani avaya kabul kirne le rast avaya temsila jinan nake sedî 20 o irada ki jinani rast der nake sedî 20 jine de tirsin çuma de tirsin jin diciye ki de bu demokrasi be ve balans ev be yani zilam server nikane tam desthilatdariya xabike vana jibuy ve jine dur dedin jibuy tahakküm deswan da bemine Sedî 20 bin dîsa karar dibine wana. Yani bi vî rengî wekî şeklî biçim dibêjin jin û vay hene yani xelkê razî bikin ama amelî da yani hinek jinê nêzîkî fikrê wana jî wê bînne wê çi bikin çend jin bibînin nikan qeraran bigêrin. Lê ême em dibên çi geres jin kota wana, îrada wana bi xwe têkeve hilbijartinê mecal ji wana re hebe û jin îrada xwe rastînî temsîl bike goreyî Habuna xoyl Sûriye, gorey rêxistinkerina xoyl Sûriye bi vî rengî çêbe. Wekî din bikî sedî 20 jî 30 jî jinê nerêxistinkirî ne ew, wek ferd dibî, kanê ferdan ew bike, yani tesîrekî bike. Rêbazên şaşin yani, rêbazên ne ku gorey gelê Sûrî bibe xwedê îrade. Bi qenaeta min jin reaksiyonê wana li hemberî vê gelek daxuyanî jî dan û mafê jinan e daxuyanî bidin qebûl nekin. Geçici Şam hükümetinin 15-20 Eylül tarihlerinde yapmayı planladığı seçimler, halkların temsiliyetinden çok geçici hükümet ve Jolani'nin meşruiyet kazanma çabası olarak görülüyor. Banga meçi yek ji bu hükümeti. Hükümet lazım makul bifikri kongre ki netawi acile daruri ku hamu hezin Sûrî û hükümet jî têda hazır bibe وابایا به دنگا کی بلجنا کی سربخوا درکوی حضرتی وی بکن اف یک کو ببه جوی لجنا کو درکوی کانه باوریه کی بستینه کو تمثیل سوریان حموت دا به هزن سیاسی گل مناطق حریم حموت دا به وشتا تمثیل کی دستینه ایدنا او کانه جبوی کو لجنا ام ببج عدالت انتقالی چه بکن جبوی کو ام ببجن هل بجارتنا جی قرار جبوی اراده سوریان تفده به وی رنگی بکن و باش به حکومت لازمه بی بکی مدی حکومت نا که باکو رجلاتی سوری ده مهنه گاواویتن ما کنفرانسا کردی چکر جبوی پرسکری که کردان چاره سر بکن دورا ما کنفرانسا پیکاتیان چکر یعنی جبوی پرسکری که نور پیکاتیان ده هلوست وانا یک به بانگا ما کو اوانا دیالوگی کی وکیری بکن تشتین کل سوریه دبن مثلا باکو رجلاتی سوری ده وقت دیجی خانه حسبین و تشتانا ببیجن گاوننه جوی تجربه هم سود ورگیرن جی قصده هم سود ورگیرن جی خسری هم سود ورگیرن جی کنفرانسا کردی چه بوی سود ورگیرن جی کنفرانسا پیکاتیان چه بوی سود ورگیرن نبیجن وایل دیجی موجود بی یعنی منطقه وکی قمپلو وکی منطقه مؤامره ویج جید درکبه منطقه هم سوریان را دیالوگ بکن وکیری به و برا شفاف برا دولت ناونتویجی برا چافدیر بن مشکل متنه
Wisa bikin, diyalog bikin, bir diyalogê pirsgirêk kan çareser bikin ve daha Suriye kanı bej vê krizê xelas be. Bi rêbazê din kaws zêde dibe mumkîn e biçe şerekî navxayî ew şerra wê koka wana jî bîne. Seçimlerde Kuzey ve Doğu Suriye halkları, Dürzüler ve kadınlar dışlanırken, Jolani'nin çelişkili açıklamaları, Türkiye'nin müdahaleleri ve Şam'ın imaj yönetimi seçim sürecini daha da karmaşık hale getiriyor. Bu tablo yeni Suriye'nin demokratikleşme iddiasını zayıflatıyor ve halklar arasında daha derin bir ayrıştırmaya yol açıyor.